2027. Mutuma akioneka kumenetia siasa mithikali Nturi Peter Munya na Kawira Mwangaza akiuga bagukarira siasene kana bakutha bagikurira siasene na batibati kwe watwanya twa utongeria kaire rutere rungi Kirimara na kyo igyankene mwanki muno uria wari Rais Uhuru Kenyatta akumeneria Rais William Ruto na kuoneka kuigeka matiangi kirigochwa o Rais Kirimara kierekerete na Meru na yore inayerekerete ing'ang'i bia siasa bionde bikioneka gwita one term ni mwerekera juriku jwage siasa Kirimara gikajokia 2027 ni mwerekera juriku jwage siasa Kirimara gikajokia 2027 aranira na bauti kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria amona ntatuira nkureterete ne imatigali ja mwiri tayo skeleton ile na brand ya rangia ile blue Kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwerezo Antumurume ure okwerekana kuombeka ni mwarimu wa urire kuoneka mwitone zo Nyambene. Ruto arirwa kakana na igwoke thira president on the Kenya uwe andikara wandika tumantu twaku twamana. Gavana Mutuma kuga Rais Ruto nowe okatha 2027. ODM kwira thirikari ibari embecha cha kiama bakibanga kugweta muntu uria bakwenda. Harimo ba JSS Embu kumeneria Rais bakiuga ni agutonyera nkiama ya TSC. Mona niretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Onde nteto itambite mitandaone ati mwarimu umwe na rietwa Frederick Giteze uria worire mieri kathomba mithiru mwerezo awe nizonekete mwitone zo Nyambene na DCIO wa Egembe South na ugete ni bajoketie tochunte twa mwerezo jorezo tigi mendende na gutuma kenda goti kwithura jokigetirwa DNA kumenyeka umaniwe bakiaria Antubanja bario mwekuro we baugete ibategete matigari jawe na bario na jawe ende abetere mpumi na rurwangirwa kupet bakiuga mwana ojo ni abati kuona kioto kiawe kethira niwe. Dennis Mugendi katuambiri na ripoti iji. imatigali ja mwiri tayo skeleton ile na brand ya rangia ni bemburu sura suri motene mwitone Nyambene mwiri jo kurikani jo mwalimu Frederick Giteye wa sukuru ya Kindan Secondary Egembe South uria aurire mweri wa December mwaka muthiru na atonekana ringi teto nande tuthingatiritie kumenya uma bwacio na nitukinyiritie gituone kia polisi ba usonkoni mushine maua aria kuringana na DCIO Saminthiwa ni ati ni uma matigali ja mwiri ni jaronekanire mwitone Nyambene na kuretwa ni polisi bakangeta mochari nejo sibitari Nyambene bofo mushine maua inde boute kuimwiri jo mwalimu Frederick Giteye mwanka DNA thithwe hiyo mabaki ya mwili yangeweza kutambulika, ilikuwa imeoza kabisa na hata pia imefupa. na bu sample cia juna ciangina wa Frederick ni jokitwe na gutumura laboratory cia thirikari Nairobi kenda gusunkunwa. Wale wanaeleza habari ya kwamba yule mwalimu alikuwa amepotea, tunaomba wasieneze hiyo habari, wangoje kwanza mpaka DNA sampling report itoke ndio tupate kujua ni yeye huyo mwalimu. Sababu tunaweza sema ni yeye na kumbe sio yeye. Kenye ilifanya
wadhanie ni yeye, ni ile nguo alikuwa amevaa, lakini hatuwezi kudhibitisha kwa sababu ya nguo. Hizo manguo hufanana. Twaraniritie na mwekuru wa Fredrick Gitije aritwathira burana iria ikuonekana matigari-inĩ ja mwĩrĩ jũ nĩ ta ya mũkũrũ wawe Fredrick, na nyina mwanake nawe ariuga agũtega maigo nĩ ta ja Fredrick, na kinya kĩrera kĩrĩonania nĩ kĩawe. Ndaruũrĩrwa ararĩ ndrona i malaito ja white mtu utemenyekana, lakini ona ndalwelerie ontu mtu mbicie mayo ndonwa mayo na sura ndona sura ni kweya na mnyama hiyo ya kweya, lakini tori mtore ana miguu. Kwa nini ana miguu? Jacket ya navy blue but ntonere kumaunde no tugutare na mouto tutonere kinya musibi kana inya iratu bire kirete na kiratu kirete rabashu ya blue. Teto Nandi ciũkĩtie biũria bibingi na mũtongire wa kĩama kĩa arimũ kĩa KUPPET ariuga no mwanka bathingatire mwanka mũthia ũma bũmenyekane na akionekane. Sirivyo anda batu tumbo choke thai lakini ndiene atura ethere niwe irio tukomba kũrĩ thirikari ũu na irio tukomba atukudai antu beto ba DCI na other people were involved baombe kuendelea kuchunguza mantu yau na bora tukuthithia thai. We are requesting that we visit this crime scene with the family. No ntorera mura yukirwa tutombera kinyara yombere kuma na ombere tukinya kwa utorenda ku visit crime scene tuone uma ara muri uyu arire ara korwe ichuletie re ne uma kombeka kwethira muntu ambako ya ichulia anto yau maybe imibire around yau maybe meloito we maoro wete kuoneka kethira yomba kwa addressed ira atobia we mubuto yomba kwa addressed around. Dennis Mugendi, Weru TV, mũciĩ-inĩ wa Maua, kaunti ya Meru. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia augite twikinya mwaka jwizite Rais Ruto nowe ugachinda ithurano na gwita na mbere gutungata Kenya ja rais wao. Akiaria na Arua Mutuma ugite Balentore Munya na Kawira ne atongeria bakurukini Kagita akioneka kubameneria na aria nkurukia ugite na kuirigira thirikari ikojoria wirane bwayo na kuria irando ria mukawa jwa Leopard Rock. Muthurumuriuki ni akwathira nkuruki. Muthurano na Arua Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutima Ntwithinkia akirugure mbango jwa iri ya gutikira ati ana banini banasari ibakunywa curu augite nombete kuthima maraba kuromba bakura kiogito kia ungavana nona noenkaki wena kiroto kia Meru na ndigi nyama gavana ya Meru beaya re opposition tutena former governor Munya tutena Kawira Mwangaza tutena former cabinet secretary wetwa Lentori still batureterete past yani betwa history woni urandari cabinet secretary kabutona murumere kagutwa Nteto the only person womba ku represent present and the future ni Mutuma urungami mbere yenua Bodere agwatongere thirikari ya kaunti Meru mbweka tambaru thirikari nene no ntwena kumenya utige kwemba kuma kirutero regani kiatedia Meru. The county government need to support national government. Former governor Kiraito Muronge has always repeated himself without any fear ya contradict. There is nothing good that can come from opposition. So we are not stupid as a community. Tutete njira kakwebyo tukwethia atia kwebyo tukwenda kethira ngai na tutethetie thaine ya Meru bari thirikari ne aturi beto ibendele kuringa kelele no tukinyabo kwire bari thirikari ne batu turi tweyome ama bobo era Meru bethe bakibanga atoroga chokareje iri ta mutongirio mugongo kithurano twitite no Ruto. So tukeya kuyokwe wave na mapepe thirikari one time Ruto kaka na aneku Ruto arirwa kaka na iwoke thira president yonde Kenya uwe andikara wandika tumantu twaku twamana William Samoei Ruto no gethira ri president wandiriku Kenya
na muthine nandi ni kuruta thirikari nene kimantu gia girwangirwa kigina kiuntu bra bakuga ibakugita kigina kia Meru kimantu gia gioteria Leopard Rock. And they, like this case ya Meru, it's a special thing. It could attract very unnecessary attention. Kile antu brabende kuona mbeta chiodheri, but batu ito wetikia treasury it fulfill their threat that baka stop disbursement of the chaira to batera gutumira kire development in Meru. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutiriro Kangangi. Akiama ba ODM ibaugite na ndembere ya jangi jonthe thirikari ni bare irando riria bari naryo ria kiama giki ibachokete bauga gutiwe bakagweta batamba gukaranthi na kwaraniria na akiama ba ODM na gwitikaniria kwina mutaratara Nelikithenji ni akurikithia. Though I may not be with you physically, I'm with you in spirit and will closely follow the deliberations of these important meetings. Akiaria Simbarati Kanyene Kamutongeria wa kiama kia ODM na njira ya kuthoma baruga iria atumite ya KOBC agitariria gitumi kiawe kuremwa gukinya ntere iji cia Mombasa kiri mishemanio itite na mbere. Thank you. I want to respond to where is our party leader. Party leader could not make it to this function. He did send his speech, which you have read, and you have it. Therefore, the issues where he is okay, is with us, is only that he got committed. Akiuga tekenda kiama gwitana mbere no monka betekeria gutongerwa ni kajo kamwe akilenga mulengo tutongeretwe ni Edwin Sifuna Jajulinda mwananchi atikugwetarietwa. We cannot have multiple voices issuing conflicting party position. I will continue to provide guidance, and together with the trustees and executive, we will communicate official party position so that we present a strong and unified front. We are yet to begin our negotiations, and I would like to request that before we start endorsing one another, we ensure a thorough and consultative process in all is undertaken. Onto bogwati mbaru ni maminista barekere thirikari kagitene kanande bakuma kiamenege kia ODM na kuga ate kiama giki kiri na mutongeria umwe. And any other issues that we are doing, ODM has leadership. So anything we do, we have to do through that leadership that is here. That is very important because we recognize that the party leader, the founder is no more, and we have a party leader in the name of Dr. Oburu, whom we are supporting. But there are people who have succeeded us. We must give them support, work together with them, and work under them, because when it comes to party machinery, they are above us, we are their subjects. So we have come to demonstrate unity in ODM, and that ODM is one. Nayo safari ya Kanani ekierekana ireo. The journey to Canaan continues. And just as the Israelites pressed on after the passing of Moses, we too must not stop. Bakiuga no monka bagwatanire na thirikari. It is from the government that we will push for the realization of the dreams of our founding leader. Sisi tumebaki na tutabaki kuwa watu wa ODM. Kama ni mawaziri ama si mawaziri, sisi ni watu wa ODM. Kanyene Kawero TV, Beta Nele Wakethenchi.
Mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu nerete akariba mara bete na mbere guciandikithia jaringi kura akiuga namba niyo inya ya mwananchi. Mwindu augite Tharaka Nithi yongerete aringi kura babero ngiri nyake akimeneria thirikari ya kaunti iu ikiria kuga bate no tungata bobwega. Martin Mugambi na ripoti iji. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngogwa Mwindu auritie akariba gicigo mbunge kia Mara kuongongera na nkinya gwitithia wandikithia bwa kura kagitaka kiugaga wandikithia bwa kura bura bwakurukire gicigo mbunge kia Mara ikio kiarigitie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kurandikithana gwanto bareto bebandikithie kugwata kura Oronto boko ariaga ntoro komena muno mutwero kuoya tiona geteka ere otiondo kuga na kaime bobua no ngauge na kura oronto boko mbera muno bogamba gete otigete ogambo tena kura na kibani ndakashi akubitikiretie amba botikire ni Mara omibondoretie twana toko thato tweritu kugera kemi Mara ndi ugera ka kemi kaniti Mwindu augite kenda kogea uge mwanka wa 2027 no ankinya kariba gicigo mbunge kia Mara bandikithie kura na wingi gitaranagia ati gicigo mbunge kia Mara kirongere kura ngiri inya cionka kagita gaka chukarongere kura ngiri toro bakindire kura ngiri 96 karakerongere kura ngiri kenda bakindire kura ngiri 84 to 85 ndomba kwa sina magana makaringaniro Mara borongere kura ngiri inya podiete moro 77 78 ndio eli iburumira kategori ni Tharaka nera 70 bibuti 70 kwinka ikwaga mbi gikaro nigike Mwindu nonanitie ati thirikari cia makaunti ni bateri gwikiro rito uthi na mbere bura mono bukuringithia mukarua withire ntugo gwa ntugo tunataka kuombera kaunti nombe wa bilioni 5 ugatukandikira factory yanga wote na temwe Tutinda wekera factory ila nene ni kidogo hapa tunaweka ya ndizi pale tunaweka ya maembe pale tunaweka ya nini twadi Tharaka batie mtoto au ndo nakia okay kwa bongo bwera aritie mamare ntere cia keriani wandia ganga arakora ukite kwira kana kamwe cukuru karakarariga guta cukuru nonto bakwaga bichi na tugacokia nkare tondu bwa mweshimwe tondu bwa kugia na mwetu au kwegwa kuthomithia mucui nonto bwa utedia kana gaka karatwira ntukuino na twina atongoria kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi ngikuririkania rwarire turantukuya rwa turi kuria ni mwerekera juri ku jwage siasa kiri Mara gikajukia 2027 itana mbere na kwaranira na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na mitandao yetu yokinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya endekagitene kaka ugeta kuraja tugicokera tukabumenyithia gitumi Linda Mwananchi ikwethirwa ikimenerwa Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Mutamani yo kayothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na bingi bibingi. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru ni kenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bubwega wa mwiri ni kenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4, level 5 mwanka level 6. Mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chonde. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harwa tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turikuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall floor ya 3 na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bandana nyumbani anywhere. Hey! Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. na ngetegera maoni jaku zara wethirite ugitutumira gukurukira mutandao jwetu jo Facebook. Lorete ariuga any but here Gashagwazi anaonanga wa Meru kama Lynn Kendi ariuga tutam, Lydia Maxi ariuga UDA, Kwenonge ugwetwa Lewis ariuga one term, Masi Kibara kauga Nairobi tutam, obvious ni one term, kwani unadhani tuko wapi? Ojo ni unge ugwetwa Brian Daima, Wycliffe Karaoke Bruce ariuga right now on my estimation 75% are on one term, 10% two term, 15% undecided. Dorin Taugwa kauga one term, Mugendi ariuga one term is the real deal. Toboa Otenwa kauga wa Munyoro, Hila Inyawa kauga wa Munyoro, George one term, na Fagia wote wasaliti. Jauniza mweza maoniza kumwanya mwanya zara wethirite ugitutumira kagitene gaka tugikuria mwerekera jwarutere rwa kirimara kithurano kia 2027. Ngeza nambe no kuminyithia nteto ari muba JSS county ya Embu iba menerete Rais William Ruto ni kweza na baruga cha wandekani oria kwenda bakeza na ngerekana na baruga 25 iranenkanire chukuru ya Njiri High School bakiuga na yagutonyera uritinguge bwa TSC bakiaria baugete barenda kwandikwa na kandarathi ya ntwire zayo PNP na GSS irungamire yongwa. Rita Mwaniki na gutariria. Arimu a JSS akuma kaunti ya Embu ni mararuta muthamaki wa bururi mavitia ni undu wa kwandikithia arimu a cukuru imwe mari na kandarathi ya gutura na kumatiganja. Marauga ino nike gutonyerera wiyathi wa ruvonge rwa kwandika arimu rwa TSC kuona niruo tu rungiandika arimu. Mariti miari ino makirurungana thiini wa tauni ya Embu varia maratita ni undu wa kwaga oti andike na kandarathi ya gutura. Neuga atiriri thirikari ni ratukua because of the possible ati vando vesa na maro komisi andu wa PNP no vengo vesa na maro 15 then uramaanisha atia tutu yari moto rutete mwako mwana kendo na tutia confirm. Mr. President, it is very agitating when we see you taking the role of the TSC. You cannot move from one school to another dishing permanent and pension apparatus, and yet you tell us TSC is independent. Goko makirutaga thirikari nene mavitia ni undu wa kuga gutire na mbia cia kumandika warire kuronekana gugikorwo na wanangiki munene wa mbia kuma kuri ateti. We believe that they have all the power, the resources are there. Considering that we have seen politicians moving around dishing a lot of money, therefore we know there is money. There is nothing like they are sourcing money to employers.
money is there. So we are not requesting. This is a demand. It's a command. We want to be confirmed, or else we are not going to those classes. Gũkũ rĩu makiugaga atĩ makorwo magĩcoka irathire kũthomithia wakorwo thirikari nene kũhĩtũkĩra rũhonge rũrũ rwa TSC tĩ makorwo makĩigua makaya mao. Mbere nĩ confirmation ya JS intern teachers. Ya kairi nĩ autonomy. Tũtiana thoma tũrĩ ciana cia Lesangond na tũtiana thoma tũrĩ andũ marĩa mavĩtĩtie course. No atwende anatũ twandĩkwo ũguo ũrandĩkana na nĩ tũracava ũgĩtwandĩka tu 44,000 intern ũkĩthiĩ ũkĩvechanaga marũa na kunja cia arimũ nginya matema savu intern tatwe. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Onde Njiunga yalinda mwananchi kweregerwa kuthiuruka kaunti-ini ya Meru ntuku chiezete na ande akiama na rieto fire team ne baumerete na kwithura bakimeneria Njiunga ezi bakiuga boy bakugwata thirikari mbaru muno kithure kindiki bakiaria baugite baraba kwenda kweza kuriunga Meru ibeze na gitio bendie sera ciao akiri mwananchi bachoke bete. Bakiaria na nyomba cia nteto ntere cia Kirindi Netigania West bamwe batongeria na karibarani agwati mbaru bamunini wa raisi bagicieta team fireman bariuga thirikari nitite bwega buru kuringana nabo tuchitaniritie twona thirikari ngugire kurita twatega ja turi ndene mekino ya kianjai irami igwikirwa ithoko igwakwa na mpumite kama chege ithoko igwakwa muichione irami ithoko igwakwa gakoro mone irami around Meru general isibitare around Meru mene na thirikari ikuo nerekendelea kwithira ikuo mwaka 2022 imwana wetu William Samoei Ruto no we na mwana wetu omene nambi abwe bomene nao Nkurukini benderete kutetera munini wa raisi kumane na mario mwera yombite kwithirwa ikigwetwa ni baraba kumeneria thirikari aja kaunti ya Meru. Kenya ni their democracy. Heshima ni muhimu. Rombe ikura cienu na thiri. Stop name calling. Degi wetanto marito ya teyo. Call the people the right names. Ingu kwekoro benu mapasta. Ingu bange benu atonjukwe ni mapasta na aronyukwe. Kankondo bwira atiri kabunja eruate abwe butijo ta muntu rito ritere akembi imeia kana tu mando gewa kule antu baguturumira mwana wetu ora tuize za Meru batu tutevera tumenene twivera twendene muno inkwaga na ati agwembithika na inyagwa wi mwana wetu na ati oguturumira kindi kiu kiuga ati Mumeru na tuize kindi ki Mumeru na ore okuga ng'ombe kathinjwa tutona Mumeru thinjite ng'ombe we ina njau na kinyekeja kugwa nyame uga itejawa. Na nyuma ya ntumiri ya timu ya Linda Mwananchi kwirigirwa ntere cia Meru ntuku ciejete na ndi anene baba bakinyiria gitumi kia Njiunga yu kwithirwa iri athiri na ya kunenkera gitio anene barabari thirikari-ini. Boyete kwina rito ra kindiki tafadhali mpe mtoto wetu heshima. Mwana yetu naye we heshima aye wendo ni njega no ntukinya boite kabo na mabuke ya ndeka yele ithatu na buketa ndenda kuria Mumeru urakwaria Kimeru ya uni ambere mbibi utomathura kindiki tubati kwendana na tukaria na there na narakuanda bweta na there twarombanĩtie ũgĩ kĩnene thaa ibejite ndene kaunti yetu ya Meru batu tuthatũ antu bendete thiri na bendete bakirite Murungu na mtu wonde itumukaribishanĩtie ũgĩ kĩnene lakini ate alindas betu na te MP betu na te ngavana betu na te nya deputy president wetu Abraham Kithure Kindiki na tubere batu tutikwenda siasa cia irumi tutikwenda siasa cia nchambanio no to the end of the day utikintu twithite tukiona. Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Musiasa James Mutiane amenerete mubunge wa Egembe Central Dan Kilene kiria kuga ni aremini ngugi ya mujumbe akiuga etaira kigina kia CDF ende ate kubagia mirandi kungi nkuruki uria withirite akionania wiru bwa guchwa gitigike augite mutongeria atonyo obisine za thirikari akauma na mirandi tikukaranthe na gwetera kigina gikeza kingi uti obisine. Duncan Mwathi na Chionkuruki.
Siasa cia gicigo mbunge kia Gembe Central cianjirite kugwata mwanki haramu siasa noro kumereria matagite kia mubunge gicigo mbunge kia Gembe Central James Mutia na uritie kiri kurekeria basari zikiri ana gutigira mathomo makwenderea ta gwithire kiri ta mwino ya ciri kwari mujumbe tu onto kura chiri akui yaru ana kwenda kurira na form 4 mongaru wa timbia chakinya chuku ana imechibari na CDF Act 2015 it is clear that 35% about the githomo ogo 35% 103 million is almost 7 million ili batu kutachieta ngao ya githomo na miaka hii kuma 2022 ituongeli mbecha na jene ne muno kuma ki 103 tunaki mwaka yo ya dito na 179 ya kitu na 177 million ogo tala mbecha tu beta kuna kwa mwaka dai mbecha nyingi muno lakini ukoona na wetu bali anjerene Gembe Central tuna milioni 7 million ni kupa kuthoma jana day school free Nkuruki na meneretio thara borutingo yubo mubunge kili rutero wa kithomo haraugite skuru mbingi ciateyanirwe na imwe karita iganjo tutekwenda muchetho na mantu agithomo tutekwenda interference na cukuru cietu today mheshimiwa wetu ngo yagende ku interfere na school na kile chone thina school ga thina kila ule lazima atachu na kila na kile bake ila bingi abyo mwetu be school winya besa para school cietu kwa maudi sasa wa watu magila nyuka cukuru kwena process onanga na kila etake ngamutuna weguo ayekira hantu bake so ngo ndakora mheshimiwa naye ku interfere school luka St Mark school ya tabo yamno ayatake ingilia shukuru onto membi kuna biashara ngano president na nako ndaweta wakirasi kuo na irazi brake teko rwa nje kwa nyuma kwa tokanga ato kwa materine irazi ngabi watu kanga bia batu kwa bia kiboya kuongera musumari kiri kironda Mutia na ariritie kuthukanga kwa barabara mwanya nterino cia cigo mbunge kia Gembe Central irio barabara ya kore irekarita munda kiri ari agwa kiuga neterete yikirorami mheshimiwa wangu ndogwira tugwitia rai nkai menyera cukuru cietu ukiwa wana muchie onto ngune da kuremere kinyo le manta barabara ya kari yatima barabara ya kumaga wiru wita monga ndambiro angaka njo barabara etura witro esa sawa eta akuria barabara mburene akiana doza akabida dosing barabara ene atumane kunindi moram kunindi compacting warinje yeta weto mbo etirwa wato le barabara kuma stage kwa jiro monga ke na mi thokirie koreru warete wetrika ko lazima wotere monga wana ngoro lami kenda koro yetrika kunindi 15-20 million ke 193 million mbecha jana teu mheshimiwa akora nebu emberenya lami yekirwa anto wetu la kuria thina bete lami nkiri potera Weru TV ndege cigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi Akari ntere chia Tharakani barombete andiki nteto gutonya maturene kenda kumurika thina chiao bakiaria onde andiki nteto bagukungwira uchiathibwa andiki nteto akaribai bameneretie bare batonya ira andiki banteto baringugene chiao bakiuga tanande otoro bubainyirite bonene na nthiguru ne bati kumenya makena na kurikithia rugonoru Mwaka tariki 3 mweri wa 5 andiki banteto ne bakungwagira uru wao mwaka uyu ikikinya muthenya wa igoro na moroto wa kwiga thayu ekari kuma Tharakani batariritio batu andiki banteto kubariungagira maturani kenda batariria mathina maria ekari bethagwa bagikurukira kasarani eno tututiengataga aruti bangwe ba media twigwa batana bo muno tanyondi omwe imbenda atobera bwatu kuona barabara cietu bo ikwenderea mantu metu bamo kuimene na county ni obambo makoromba ndikibanda to batiko bakiyoko mashinani bakathina mbere na uturia mathina matu na mo tukathina mbere na koberecha bakathina mbere no tukinyithia na gwiguru tukona kana nwa tugetethia na tio tukagaruka ni bameneretie anene bare bengaga andiki banteto rira be mawirani mao bakiuga ni batethagiria gukinya mathina ma ekari tio na thitwetegeria baya na bana bengataga andiki banteto ibatethagia muno nonto bathiaga kubathetera kana kumenya imbio yongwe kubare ndeni uwe kwena mtu kubainyeria bakaira ndeto na arikanikwa ruguru rwa nyomba kutwara mandeto cietu cianikwa ruguru rwa nyomba bara bengaga andiki banteto batiko ruthango gembega nontu ukarega kwira muntu ura gutumiria ndeto bwega omwira ndeto cietu ikariuna ubateri mwandiki wa ndeto akaitetho muntu kanagirwa muntu ni bakubauria bagikinyagia kiborira bena mateta ni onto ni bakuthinika muno nkinya kiurimi wa muno wagiwa maguri mandengu ndetie muno na tegwa atothetera mantu ma irio bia turimaga na ndengu nio kashikira buya twira tuthia na mbere gwitethia nio
bare kasarani baturiungira bakegwa boto arara tukabera twararingeni no rale mundu tuganga na mutharime muno nonto autukenie muno tanyongo kana monda muona ndemo biashara bakasarani biashara jetu ciende guru tutiona mtu gutethera na areguru kiripotera Wero TV kumatharaka mbita makena uambabu. Onde thina na wagi bwa stima abwetete na mbere kwanda Mary Ward ni arwirirwa rera akariba mwe ibaumirite kwariria untubu umwe wao na rietwa mutuma maisa kiuga nyanyuma ya mawira neja ontuko kuma kiri atongedia akarinoka bari mundune kakimutegi na ntetweji. Athingati ba mubunge wa Bori bethirito bena kagita komo muno bakimuthetera kiri maendeleo aromo wa watarerete wikiro wa stima ntere cha Kairone wa ndini arwirirwa arera kiugi transformer ketakinya Mheshimiwa Rendikiri taka atitete ngugi Kairone ikurekirwe stima na aza uzo stima itwa isiathimirwe kwejere njasi ajo kwa coordinate aturi bane akoje na weli form iturasainire mbuga mweli jotathira kwa transform factory aza ari kuona ofisi esabusibo yaki transform ereo ni uri kumenya ogintu kithithagwa na process eza kwethira kwenjeta itajukirwe coordinate kana tojuriria weli katakite kanyomba kinya kandona gakinyuma au ikathimirwe stima na gikingi kikeja gikirwa au kwa my brother Rendikiria ngugine ka transforme ta kinyau ende gwe process ine nonto nithimi na anto ibasainete wiri nuntu boraboreganite bamwe bakari bakiugi siasa Rendikiria twere kuringende gutire stima chimaturani no akabatwere muinduni kandeje ndathugana Rendikiri kwe transformer agwete na chia 12 unde mukuji muchemanio ne chora twari koguo ni kujete mbice kwe na stima naja ndekwethera gutina stima naja ndamaka sana koguo ana Rendikiri ango kwira uju mbetogwa ntaikana akwenda kwira tika mucetho na ntu baibo bakweja kura bakundie stima no ntugire wina transformer 12 na gire 12 utio kuona inyemwe ko bwana Rendikiri woni ura kwenda kwira ukaukiria maguru utethia ntu baku no choke mbasari taka chiechia ku bwana Mheshimiwa Rendikiri mwana wonde no ne mbasari no ntukugo kwa ciari pa mwana batechokete skuru ndukaura Rendikiri gatina ngugingi gatina inyengi no iu eneo una ndina gugakara bubuye anto bakara miundu no anto bakiaga stima bagachiejete kweje ikeja goto yanje so to terete akeja yanje so akeja na ndika kwenda kwa maizi tengana na mtu we au bakadithia muthinga tati gyako gitatia na ndina thina na Rendikiri lakini ugo nto no nathingatirie bokarike no to stima kwanza batu twarite rugono ru turanoga kuma gicigo mbunge kia Bori ngiripotera ndeto cia Wero niukambitaga ki mutegi akari wodine ya Bulapesa Isiolo ne baguteta ni barabara ni kiria bakuga imiaka nande kuma ikwamberwa na kuma mwaka muthuru na mwankera nande itarika akari baba ugite kujukia mbeta kuma kiria atongeria ne othina iria nene na nikio akari bathairwa bakithuganiria atongeria bathuku banta murangeri na ntetweji Ici ni njira cia wadi ya Bulapesa iria kariba kuga itiokurukika inya nyuma ya njira iji kwambia kuthithwo mwaka jumwe juthiri monka thaa iji itiromba kurikwo ntu buria butwikite kinyamara kiria kari bakiuga batikumba gwitira kiri njira iji na gwitithia shughuli ciao cha kawaida. Tumeanza kutengenezewa hii barabara kutoka last year hadi wa sasa inaendelea mpaka sasa haijaisha. Hii barabara irekebishwe kwa sababu hatuna barabara saa hii. Tukipeleka mtoto shule hatuna barabara. Misikiti hii tunashindwa kuenda mpaka tunashikanisha sala mara mbili ndio usudi watu wasali hii barabara kukinyesha. Na hii barabara kitu iko na shida zaidi ni mawe hizi wamejaza ndani, barabara sasa haipitiki. So ile kitu iko yeti tunataka rodi. We don't request, we demand, it's our constitutional rights. Tunataka njia poa. Ukiangalia sasa mtu akifariki unakuta hata body kufika kwa grave inakuwa ni ngumu.
Barabara hii moja hata badili watupatie option imefungwa na mamawe. Huko mbele vile vile. It's almost 1 year the road bado hata ijafunguliwa. Ibarombete thirikari kuthirikiria njira ici na mpo ikenda kuumbithia ugendi wa ndini ije bula pesa. Hii barabara moja ndio ilikuwa tegemeo letu la kwenda hospitalini, kwenda shule, kwenda msikitini, na bado hata wazee wetu wanavunjika hapa kwenda msikitini. Tafadhali the road contractor, the Lafai Construction Company ajaribu kuharakisha hii. Anatuambia ni national government ijampatia pesa. Tafadhali huko pia ijaribu kuharakisha kama ni kuharakishiwa pesa yake, kwa sababu pia sisi hapa tunaumia. Sisi kama wakaaji, pande ya barabara kwanza ndio kila kitu, ndio tegemeo letu. Tafadhali mnaona hii mchanga yenyewe hata ikinyesha matope ile. Nkorokia karibabu ibarombi kuthura atongeria na umete kwewa mbeca na gutigo mataene na ntoge kikyo gitumi kya kwithura batina njira injaga wa ndini ije. Tuache tu ile siasa ya mtu anakupea 200 unampea kura. Tuache siasa mtu amekuja amekupea 500 umesema wao yametosha. Hiyo ndio siasa yenye inatuharibia bula pesa. Sisi hatutaki mambo na pesa, mambo na nini. Tunataka maendeleo. Hii barabara itengenezwe ili sisi pia tujisaidie. Kwa zamani hatukuwa na hizi maduka na wima buchari. Ona vile barabara imeanza kupanuliwa mpaka maduka zimefunguliwa, watu wanaanza kupata nini? Maendeleo. Nkiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo Mbeta Bantam. Murangeri.